Tabi TV vam predstavlja 15 slika, nećete vjerovati da su ista osoba. 1. Ova mlada djevojka se na drugoj slici pretvorila u nekakvu životinju. Nekakvo neljudsko biće. Na prvoj slici izgleda kao mlada, organizirana žena, a na drugoj slici kao ne znam ni ja što. 2. Ovo je nešto kao ljepotica i zvijer, samo što su ljepotica i zvijer zapravo ista osoba. Sigurno se pitate kako je ovo uopće moguće. Izgleda apsolutno nevjerovatno. I zašto na drugoj slici izgleda kao da ona uopće nema zube? 3. Neka neko zove egzorcista, ovo je apsolutna abominacija. Ova djevojka uspjela se pretvoriti iz Barbie lutke u zombija. 4. Na prvoj slici vidimo jednu mladu, lijepu djevojku koja sigurno ima sve dobre ocjene u školi. Na drugoj slici vidimo palac. Ma ne, to je zapravo njena grimasa, koja izgleda kao palac. Malo sam se zabunio. Ne znam samo kako je uspjela stvoriti 4 podvratka kad na originalnoj slici nema ni jedan. 5. Prva slika izgleda kao da pozira za nekakav glamurozni časopis za frizure ili make-up, a u drugu sliku ne mogu ni opisati riječima. Gledam i divim se i razmišljam kad da pobjegnem, sada ili odmah. 6. Ovo je jedna od najnevjerovatnijih transformacija u ovom videu. Na prvoj slici izgleda sasvim normalno, sasvim dobro, no što se desilo na ovoj drugoj slici samo Bog zna. Kako uopće jedna ljudska osoba može staviti gornju usnu u ovu poziciju? Ovo je nekakva napredna gimnastika lica. 7. Prva slika je jedna sasvim normalna crvenokosa djevojka. Druga slika, čudovište koje će vas pojesti dok spavate. Ova slika je toliko strašna da ja ne znam hoću li uopće moći spavati večeras. A tek sam se sad probudio. 8. Fascinantno je što sve ovi ljudi mogu napraviti. Ovo su nekakvi sportaši zapravo. Kako uopće normalna osoba može staviti jedno oko u ovakvu čudnu poziciju? Ja mislim da bi meni ispalo oko da ja ovo pokušam. Osim toga, pojela je svoju gornju usnu i donju. Izgleda kao nekakav lik iz crtića. Ako vam se do sad sviđa ovaj video, ostavite koji like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još. 9. Na prvoj slici vidimo jednu prosječnu djevojku iz snova. Na drugoj slici vidimo djevojku iz noćne more. Iza ponoći ova djevojka pretvara se u ovo biće koje će pojesti vaša stopala dok spavate. Zato izgleda malo kao palac. 10. Ovo je možda čak i ista osoba, nisam siguran, ali definitivno fantastična transformacija. Ova slika, baš zato što je crno-bijela, izgleda kao nekakva slika iz 60-ih. Prva slika sasvim normalna mlada žena, druga slika čudovište palac. 11. Prva slika Mulan na snimanju filma, druga slika Mulan kad se ugase kamere. To jest kad padne noć i kad se pretvori u čudovište koje jede ljude. Na ovoj drugoj slici izgleda baš jako ljuto. Ja mislim da ja nikad u životu nisam bio ovoliko ljut koliko ona izgleda. Svaka čast za ovu fantastičnu vještinu. Da li vi možete napraviti nekakvu ovakvu čudnu transformaciju lica? 12. Prva slika Kurt Cobain, druga slika Kit Cobain. Ovi ljudi se zapravo trude uslikati najgoru moguću verziju svoga lica, a sve ove slike me asociraju na nekakva bića iz Disneyevih crtića. 13. Jedna sasvim prosječna blond mlada djevojka koja ima lanac oko vrata, to baš i nije prosječno, ali dobro, se uspjela transformirati u spužvaboba skockanog, koji baš i nije skockan. Više nekakvog okruglog oblika ili oblika palca. Sve ove transformacije me zapravo asociraju ili na palčeve, ili na kitove, ili na nekakva bića iz crtića. 14. Prva slika mlada, neshvaćena djevojka koja ima nekakav filozofski pogled na svijet. Druga slika, zombi pitbull koji nije vidio sunce 20 godina. Baš tako mi izgleda ova druga slika. Ne bi se htio susresti sa ovim bićem hodajući sam ulicom.
15. Ja sam do sada mislio da se normalna osoba ne može pretvoriti u Snjegovića, no bio sam u krivu. Na ovoj drugoj slici ona izgleda kao nekakav neuništivi Snjegović koji se dere jako glasno. Ako se baš vi želite pretvoriti u Snjegovića ili ako se ne želite pretvoriti u Snjegovića, ostavite ovom videu jedan like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.